igra! To sam snimio.
hoćeš ponovni snimak? Davorno. Kirle. Tu sam ja.
Pa se vem, da je napravljeno, pravi. Kuslo. Ti. Sam da ne boš zamudil gola. Pa da se Albanija. Kako je to? Kako se to igra, a? Tako nekako. Evo tukaj se možeš registrirati. Na pizda. U kurcu. Kaj je to? Vsak udar z gol. Pol minut. Kako pa gre, ali loviš? Dobro loviš? Ja, ni problem. Ronaldo, zdaj še enkrat, Ronaldo. Zdaj dal gol. A reklame? Koliko je rezultat? Meni se je 5-2 za Šarene. Za Šarene, ne za Bele. Če sem jaz tukaj padal, zdaj par golov bili dal. Koliko je Bojč? Koliko je? 6-3 sem bil. Kaj je bilo, kaj je bilo? Lepo kolesni si svuk. Kjer? Da. Kaj so rekli, si bil kje? Grem še zdaj, čez mesec pa pol sem naročen na magnetno resonanco. Si že operiran? Ne, magnetna pa... Ne, jaz sem že bil operiran. A res, kaj si pa bil? Meniskus? Ja, okleščen. Meniskus. Ja, pa prostanc imam spukan, pa... Kako si hitro prišel nazaj pa? 3 tedne je nas. Zdaj si bil operiran? Ja. A dej mi serijo? Včer sem že treniral, včer sem počepe delal, že vse star, že delam. Ti takoj delaš. A ti je noga ful oslabila po operaciji? Ne, glih potem je rekel, ka nisem penzija, kao sem treniral non-stop. Si, ja? Ja, Ja, se hitro radim. Bravo, Vojčo, lepa, lepa. Kaj je bila lepa zdaj? Bilo. Ja, ne moram latati. 300 ja, profi. Pa praviš, konstant si imel ukleščen. Ne, meniskus. Pa prostanc imam fukan. A ti kje pokal v kolenu? Ja, Meni pokal v kolenu, evo tukaj, kad stegnem, če mi daš roko tukaj boš videl. meniskus. A ja? Daj roko, prosim. Da ti ne bo nerodno. Meniskus. A? Meniskus. A res? Ja. Pa li si to pozdaj? Medialni meniskus, imel boš artroskopijo. Kaj to pomeni? Tiste 2 sonde ti bojo dal noter, pa ti pucal noter v kolen. Boli? Vse si v lokalno. A, V lokalno, ja seveda. Tist, Kaj pa kad ti pol? date boli.
Pa, ko greš dan, ti popusti malo boli. Ampak se šljukaš s tistim tabletom, pa je boš. Ne bom več tablete, jaz raje... Drug dan že delaš vaje. To takoj delaš vaje. To ti praktično samo spica, ne? To si zdaj dosti boljš. Že delam stvari. Vse. Kaj pa predtem? Nisem mogel stegnati noge. Nisi mogel? Ne. Nisi mogel do konca stegnati? Ja. Te, ko sem imel zunanji. Ja, ti imaš pa ta medijalni. Jaz imam tudi tega in tega. Ja, ampak nimaš to. Če ti stegneš nogo, imaš medijalni. Sam sem imel ful problemu, da stegnem nogo. Pa sem malo vaje delal, pa je to pa... To je zato, ker je bil natečen polen, pa si dajo ven. Vodo. Vodo si pučil ven, ne? Nisem šel pucati. Pucala se, oziroma imam še malo teklina, veš? Tukaj gor. Ja. Ja. Viš, čekaj ti. Ja. Tle ti reže od konca. Baš si usniman v goli. Kaj se te zgodilo? Drugače, da... Ne, samo za štek. Samo za štek, ja? Mene čez vrgam tako, telo mnogo stalo. Ja, poli tlele šlo ven, mislim ne ven, ampak tukaj ti je ful pritisk. To mi je šlo tako. Jaz sem šel tako čez. Tukaj je bil pritisk. To pomeni, da tlele je bilo medijalni meniskus izpuk. Zaradi tega ti lahko nogo stegneš in lahko hodiš. Jaz pa nisem mogel hoditi, jaz sem na Berlaju. Sem imel 2 dni samo, pa sem stran, ja, ti si imel pol kuš. Ta sprednji, ne, si imel, ali kaj? Tole. Če ti gre tlele, če ti gre zunanji, če ti gre v kurac, ne moreš stegniti noge. Vidiš me sta 2 ploška, 2 C-ja sta tu. Ne, ta meniskus. Ja. Super, 2 C-ja. Ne, sem jaz pol šel pogledati celo telo. Vse imam. Jaz pa ne bom šel na magnetno, grem direkt. A na magnetno si šel? Si šel na magnetno? Ne, takoj so mi dali na artroskopijo. To je zunanji, to je meniskus. In meni je tale del šel noter v sklep. Da ne bojo, okej. Čakaj, ali ko je spomljal? Imaš dobro, kaj imaš to za eno aplikacijo? iMuscle. Kjer? iMuscle. iMuscle, to imaš za iPhone sam, ne? Ne, se je tudi za Androida. Jaz sem gledal na Zitorge Badi. Bravo. Koliko je rezultat? Koliko je Davor? A izenačen? Kaj smo mi ljudje? To praviš. Tole. Evo ti kako je občutljiv. Evo samo. Ko je? To je srednje, no? Ti si tega spika. Ja, ta medijalno, to čez. Ja. To ni več prekrvavljen, a? Vidiš kako je bela, one rdeče so prekrvavljene. To je pa zunanji. Vsi srednji. To je pa zunanji. Veš, meni je tale še tukaj not. Jaz sem že drugič, to sem dvakrat bil operiran. Pred 2 leti tukaj na futbolu, isto. Tukaj, ja, sem operiran bil po prekreze, bil v enem tednu. Kam si pa šel operirati? Poliklinika. Poliklinika? Ja, pa je vsaj kakšen dober za doktor. Ja, Macara operiral. Mene je Macara prvi, pa zdaj je tale Recek, Dejan Recek, ta je isto dobro. Zdaj me je Recek operiral. Kaj mi je najhujš, ker sem bil zdaj na pregledu, ne, na traumatološki.
Ja, tamle, tam te upredelil. In ti bi rekel, da je malo čuden, da najverjetneje tudi križna neki. Ja, če je sprednja križna, siguran ti sfuk. Se jaz sploh nima sprednje križne, to veš? Nimaš sprednje križne? Meni je rekel, ti sprednje križe, kot da nimaš. Ampak meni to se bozi. 40% lahko brez sprednje križne normalno hoti in igra in vse. Ja, je rekel, moraš sama vaje delati. Od tega zdaj le zbildam, kaj bles. To moraš puno jače. Ja. A si videl ta gol? Videl? Snimam si! A si videl to? Snimam si, da! Če to ne bi ujel. Le kaj je ozbiljan. Daj bo malo vesel, konju. Kaj so zdaj nepopustljivi ste. Vidi. Sad će Bogićević. Štic. Opa! Sve uradio kako treba. Dobro. Štet! Ura je pola 7:30. Kaj je braza nazaj, tako je, ja? A veza nimaš ambena tam? Veza ambena nimaš. Nimam še tu, včeraj pa danes sem klical vse možne za to magnetno resonanco. Najhitrejši mesec pa pol moram poslati še tole na potomco v Ankara. Ja, tam je. Najhitrejši. Moram dol, ali sem vse, bom šel sem. Kaj če 100 evrov pa ti tako naredi? Na 280 sem klical. 280 evrov. Meni je rekel ta 100 evrov, ja. Bor Bratuš. Bor, se poznaš? Bor, ja. On mi je rekel za 100 evrov. Viš ti Tonija še dejati? A pa Tonija? A misliš? Ja. Pa prek njega pa vpraši, naj ti nabace to magnetno hitrenje. Meni je Bor rekel, kaj je mislil, da bom jaz čakal, kaj sem takoj to dobil. Grem na magnetu, bi rad šel, da vidim točno diagnozo, pa še videti, kaj je narobe, veš, če je 100 križov. Vse artroskopijo, kad ti odpirajo, isto vidijo. A vse vidi? Ne, valjda. On ti tam vidi, to je kao prvi poseg. Ti boš artroskopijo 100%. Tukaj ni. Fiks. Bam! Zabeš! Kaj? Menjava? Tebe znaš, ovo ni vedno. Kako je kolega? Mrazo? Tako, zdaj strašijo me, prav še, da je križna. Križni argumenti, kako? Najprej je bilo... Jaz mu rečem, jaz sploh nimam križne. A 40% ljudi sploh nima križne sprednje. Moraš nabildati nogo in to je to. Ja. Fora je tale, ne? Tukaj, če ti gre tele križne, ko greš tukaj ven, to je pa tista najbolj vadna. Mnogi bom zdaj nabal, da se bo pušilo za mano, če bom lauf. Ne lauf, sam bildat. Vse, ampak ko bom lauf, tudi bo se bo pušilo za mano. Jaz sem dobil zdravilišče. Vlada Maša Mikića. Da ni, kako si pa tu dobil? Davor Zotar. Ne, doktor, ne, sam rekel. To
Noč veze, sam pogledal. Sam za tole. Za nogo, ja, ustrunjan. Za meniskis. Ja. Si dobil. Ja, sam zato, ker sem bil že drugi. Prvič sem imel tega operiranga, Kaj isto pa kot bo ti. v zdravilišču? Ne, imam, bom imel še. A ja, boš imel? Da bi čak drugo skozi. Fičku materno. Može. Pa čakaj, bom si še zelo. Zdaj pe nazaj, no. Če zdaj le strniram, stari. Kolega zdaj v zdravilišču isto. Lom, spoznaš tam družbo, isto tako pride, zaradi si problema vladi, pa to. Sem top zadevca. Dobra zadevca tole stojala. Za take stvari, kaj boš? Tukaj bi zdaj držal pa trese. Se imam dva. To je ta prvi, ko sem ga imel, zdaj imam enega večka. Jože, pomagi. Ziko. Kak je rezultat? Zanačen. Ne ljulje. Ne ljulje boš. Ajo, pardon. To je ful dobro to stojava, veš pa ljulja. Da se ne trese, veš, iz podbrca tukaj. Sam to gledam. Ajde, Beli, ajde. Opa. Matjaž. Matjaž. Sem se ga nazaj odbila. Gre Bojči, gre. Bravo, Bojči. Menjava je. Bravo, Joža. Skrbi na to, ne morem biti aktiven, norim, res. No, sem delal non-stop svoje. Priden si, jaz iskreno povem, dam si gor tens, imam one elektrode, sam tudi ti se... Ne. Moraš iti delati. Što si dam enkrat na tebe? Ena žalost. Ajde, Bajče, še van. Je podušao ekipu. Uje. Zdaj da vidim. Stari Bojče, zvrši. Idem biciklaš tu, rošto. Snimam. Zaro? Ja. Ne nekako na kameru. Prav si nemam kosa, veš pa zato kao. Tukaj je prav, veš kako akcijo radi. Ajde. Snimljeno. Za male pare snimim. Na Pinderija pravi se boši. Zime, evo, sad veš, gruška noga nas se prevešliše. Ni stari. Zdaj je iz operacije. Jaz sem pred 3 tedni. Kaj te da vidim? Mali oteklina še, ni to strašno, poka v kolenu, pa še strašimo s križem že. Hej! Čaka se tukaj v Ljubljani 6 mesecev, dobil sem 2 Ankara, najhitrejši mesec na to. A kaj pa, veš, kaj je že ena ordinacija tam? Samo labro. Ne, na vodovodni. Ne, kaj je Sense. Media Lab. Ja. Danes mi je Mrtka rekla za to. Kaj mi je fotor je dobil v enem mesecu. Ja, se to, jutri pokličem, imam slikar, evo, danes sem si slikal, kot tak. Jutri pokličem, danes sem že 400 delal. A prošli, da mu Mrtka mi je rekla. Žele pas do zadnji. Pa še jaz neče izumel magnetom. On Meni so takoj. Jaz Mihajlo. Jessica Mihajl. mi vzel kaj gol. Jessica mi za gol. Dal 2, Vse 3. ne komentiram. Danes ni Barce pa Messi. Danes se vklapa tale dvoboj, repriza takoj. Oho, kakšni so tu okretali. Šele, tukaj ni teh krožnih pa tega.
Aj, Zoko! Zoko! Malo pozdrav. Dobro ste, biciklirate, sad kad znate da se snimate, a? Stuk je mogla, takoj bi glasba. Ona motivacijska, workout. Si bila na začetku? A je bila? Champions, Liga šampiona. A res? Ja. Tako sam dol kao da se sliši. Oni pa poređani tamo. Huda. Te moram naštimat kad dajo gol, da se zdaj. Pa, ti vse uspeš štimat? Sve tako? Ne, malo preskačem. Preskočiš? Ja, valjda, ne moram. Ugasiš, ali tako? Ja, pauza, ja, da. Ti pa imaš to, kam imaš to memory, imaš unutar, koliko? 4, 46. mesec dni, ja. Koliko to lahko 3 liste imaš? Ja, v HD-ju 2 uri čisto. Ampak res v HD-ju. Ne vem koliko je zdaj tukaj. Ni. Full HD-ju 1920, kaj je. Ja. Resolucija. Ben, ti. Kaj na gol šife, če ne možeš. Zapust. Pisa, ko bi igral, je en mesec gnijem, res, gnijem. Moram se zdaj investicije v kolo. Nek sem s kolesom se furam na šiht. Se furam že tukaj. Boli vam zdaj, tam je še strašil za križno vez, bil zdaj na polikliniki. Meniskus mi je on zdaj potrdil, da je za pokam, ne, zdaj. To je meniskus. To je meniskus. Malo krcka. Pa še na tečenje, in zdaj to na teklina, Čakaj, zdaj so slikali, so ti reči. niso slikal so rentgen, to je sam za kost. To se ne vidi. To ne še. Jaz to posel. Mrazo! Jaz to posel. Mrazo, ta je sam 5 evrov. Da vidiš ta posnetek še enkrat 5 evrov. Mrazo, ta je sam 5 evrov. Če hočeš videti še enkrat. Dol s Manchester Barco, dol damo in tole gor. To je sam 5 evrov. Že to bi moral naštiti. Ja. Ej, sem bom res, kolosom rekel, Jaz sem že fural. Vat za a se, a? koleno. Ja. 49. Pravi, da je najbolj. Si sem šel, Znaš, da stari ljudi, če imajo probleme s kolenom biciklu, moja baba isto. se ne moreš verjeti, ej, kaj je bilo? Nič. Nič je bilo, ampak gledaj, koliko sem hiter. A jaz sem sam se pritegnil šel. Razmišljaš o tem, kaj se lahko zgodi in kaj res kaj šlo. Misliš čista mira, stari. Da A nizko jaz sem smotar v čutil, plješč. jaz sem čutil en mesec prej na futbalu smo bili v četrtek in v prazno, tako pred golom neki, bil mi spodmakne noge in bil prazno noga dol pade. In me zategne dol v tetivi od zadnji in v kolen. Me zapeče. In sem spustil eno rekreacijo. Da ga zabavi noga. Sem rekel, ne bom, nekaj je narobe, čutil sem, da peče. In pol želja, veš. In omite nam kamermana. Čutim jaz, da še vedno nekaj ni v redu. In grem tukaj, igram. En mesec po tem, veš, sem mislil. Čutil sem jaz, da nekaj ni v redu. Sem želja za igro. To sem non-stop. 6 na tem. Zvici pa non-stop. A kaj pa zdaj? Zdaj sem hodil tam vaje, sem dizal tego in non-stop sem treniral. Aha, si. Ja. Sam en teden sem bil operiran. Si nisem. dol v Rupija? V Geparda sem hodil. Zdaj bomo na novi lokaciji, veš? Zgornji Črnuček bomo. Ti brat? Ne, sam sem. Sam, a bil sem zdaj z enim isto dol, ko ima, mislim, žena pa hčerkicama je bil pri Maci na zdaj 28 sem imel od Uroša, ne vem, če poznaš tega kanala. In prav išel Gepard dol z... Zoko! Ta podoben ti je. Zoko, Ronaldo! 3 evra za ta. 3 evra sem. Nisem za referenci.
Aj. A boste vi imeli polovreme, neč? Ne. Se malo čovjek pretegne, veš, malo kukovi piješ. No, še eno uro snima. Ta je 10 evra. Bojči, 10 evra. 10 evrov. 10 evra. Če hočeš videti, to še enkrat. A če hočeš, da še kdo vidi, 20. Vidi ga Zoko. Lagane noge. Zoka, biciklira. 10 do? Ne, 15 za. Pizda mi ga je napala, Kaj? Jajca? Kako se znao, ima je zadelaj, da rekli je pa prvi pizda. Se bo spodaj mal maseri. Maseri tako, ne dol, ampak gor maseri. Tukaj ima tenko. Gor je maseri. Večer nam na vlažno da pa odite poreći. A pa to? O, tukaj smo povređeni. Mihić, ti si mi toliko nesiguran, stari. Tukaj bomo mrežo dal spredi. Blizu je. Tako futbol doma je kar mene zaboli. Tako misliš, da veš, da je kakšna zgodba. Je Roman se svuk. Malo prej. Na posled. Sem, ja. Roman, 5 evrov, da se izbriše ura. Da se poškodoval. A bi jo škodilo, ne? Imamo dokumentirano. Kjer je bil? Kjer je bil? A ti si bo? Zdaj pa kdo da več. Ti da se ohran poslednje, ali ti da se zbriše. Mihajlo! 20 evra. Zate me 20. 20 evra, 20 evra. A v športklub do odstotka. Ja, pošljemo. Moram da štiti. Ja, sve ti bom 30. Tukaj imam še refleks. Tukaj lahko. Samo je malo noge da lahko. Tukaj še igra. Jo. Hop. Koji potez? Potez Mihića. Yes. Kako je rezultat? 2 maja. Oni. Kdaj pa igrajo? Do pol. Še. Razo, to moraš zdaj plačaš 10 evrov, da ti ne pokažemo. Jure, 5 evrov. Jože. Jože, no.
10 je. 10! Ako si ože. Ti je tržno dedi kolena. Ja, gledaj tukaj levo, ali viš, prav cvikar ti. Sjeti se. Jaz sam upam, da bom lahko igral futbol, ko to Boš sam, boš mogel fitness. fitness se jačati. Bilo da boš mogel prvo da. Kornica eno, koliko ima mraza gor, vržem. Trenavaš ti toš. Ja. Ti imaš vezi močno. Hvala. Hvala, to bomo vzeli kot kompliment. Se gre v basket zdaj. Nosta basket sem še špil. Seš basket tudi kontakt pizdarje. Se sve to razmišljal, kaj bi lahko šel. Zdaj imam špilat. Prav, vse žoge, igre žogo, badminton, tu ne moš pizda, isto je. Trzanje. Isto tako. Trzanje. Bojko. Ajde, bojko na milki bi mogoče lahko. Sam je tudi milki. Zajema. Nimaš kaj, sploh ni žoge, da sme biti kje. Kaj hoče narediti ta bicikla? Braza. Dobra, dobra. Lepa. Nike. Dobra. Ej, sam je no! Mišić sam malo gledajte kurac. Koji je to sad? Koliko? Koliko? Ega. Kaj je to? Otki to? Ajde, gibi jamrat, pršu igra lauf i jebemo mater zdale. Evo, vidiš. To je to, evo. Au, pizda, klič fava, lapa noć pizda, no. Mihić, taj je samo 1 euro. Pizda, Ampak vsak po 1 euro, kaj je sodeloval v akciji. Ki bi tače ročiš, da se vidi, isto 1 euro. 20, zadnja sploh, mar ne gre. 20. Ena za niše. Pizda, ako ćemo se mi para, Jo. ima da sem kupim novo koljeno. Operacija, kupi si ga. Dvakrat, trikrat prije to posjeti, to je to. No, Pusti mi posao i sve. ja, Čakaj, Lado, pazi, digaj, sad žogule, zarađujem na futbol. Gibi, lapa, 2 arena, skretila ti to Ja sam pizda, no. specijalni radnik u... O, Zoko! Gibi! Vlado, to igralci je bil Zoko! igrač zdravan pizda, no. Kakva je to, a obrabe ni na jednom ni na drugi. Sam padaju goli, bom. Sve pajčevine očistili. Obramba ima katastrofa. Ja, reče ga to 2 na enega, pa ispadajo kurac. Žeo, 3 gol za pored, ko dobimo pizda, no. Evo ga. Prejšnji teden se je falil zdaj, gled. Napunio vas. Ne znao on iskoristiti. 5,1. Če je, zbog. Ne, inče sad. A ja, 5 je najna Koliko je čena. dodati? 3? 3, ne? Pa se randa. Dobra kamerica, 55 kad imaš zoom, kao. Ja. Ipak extended. Ne? Kaj to pomeni? Skupi. Optični plus 1. Zoko! Zoko! Kaj, gledajte, ja kaj naredim pizda? Ja, ne bože rekao da me java, ne? No, kada je pomagam tebe pizda? Bramba je... Zoko! Ajde, gledajte! Pizda, Zoko zmaguje. Kaj zima robe? Providan si, Davor. Lepa ti glava.
je greška, ne moreš. Angel, pa zdaj što ven. Ej, a sploh ga ne napadi tam spredi. Ne napadi tam spredi. Čakaj. Preveč greš naprej, človek. Tukaj čakic. Pa ne rabiš tam. Ega igralcev vzem in to je to. Moraš trčati. Dobro je pukne, Čif. Dobro igrali. Fernando Mihić. Motivira se. Fernando Mihić. Fernando Mihić, ajde. Kitores ga cepa. Sam tiste pred gola, veš kaj pride. Ili Mihajlo Inzaghi. Gleda. Snala za sebe. Trije. Zdaj so živčni. Ti za bele uvek igraš, a? Igram za njih drugače. Vidi se. Slabši. Nedostatak. Veš kaj, manjka im motivacija na Indijsku. Imajo unga, veš. Preveč so... A ti si motivator. Pa ja, Eto, je bilo. sam to ne imam jaz. Rabim znanje. Rabim spodbuda, oni se grajejo. Lobi. Rabim se spodbujati. Bam. To je pa Zoki, klasika, zmeri. Isto da. Dobro. Levo, zmeri levo. Eva, bum. Sej se nekaj, jaz vem, čakam jih. A tukaj sem, veš kako se je svukal kolem. Tukaj sem laufal, točno tukaj. A tukaj sem začela, je laufam polni šprit, mali vleče žoga. Jaz sem obramni, zraven njega, jaz zdaj vem, on polni šprit, jaz zdaj vem, da se moram ustavil, da me bo porobal, da me se ustavil, da jaz prolatim. Jaz to vem, da bom naredil. Bi bil še marčeva. Jaz zdaj vem, in zdaj on se ustavim, točno to naredi. Jaz desno, da mu zbijem, a veš, v polno špric se tudi jaz ustavim. Z desno mu zbijem žogo, a na levo celo težo. In ni izdržala, in sam 6. V špritu sem se ustavil in dal celo težo na levo. Nogo na stran. To je bil kao Čer Podolski. Sam. Čekaj, mene najbolj jebe, to uče. To do konca ne moram. To te bo jebal še neki cajt. Jaz sem pa lahko vse pred operacijo, sem vse lahko delal. Počep, vse. Zviju takole, triangle sem lahko delal v jiu-jitsu. A res? Sam nisem mogel sedeti malo. Takole sem je. In ko sem hodil, sem takole. To pa je. A zdaj normalno hodiš, a imaš še kakšne napake? Ne, normalno. A veš, ko dolgo časa ne hodiš pravilno, Ne, pozabiš. ne, sam vaje takoj delaš. Takoj po operaciji delaš vaje. Je tole, steguješ prvo, zadržuješ 10 sekund. Ne, takole prvo stegneš. To k sebi. Da napreš mišice. Ja. Držiš Skupaj 10, parna mišica, ne moč vedeti. 10 sekund to držiš Ja? in to delaš 10krat. Ampak to ne takole. Jebi ga, nisem snimil. Jebi ga, Zok, taj ti je džabe, nisem ga snimil. Taj ti je džabe, nisem ga snimil. Ti si v krevetu, kad si na posli, lepo, kad imaš
Spodaj podložen in dviguješ. To prvo 10-krat, pol pa delaš 10-krat kole, da dvigneš nogo, pa zadržuješ. Okay. Ta je kar dober delo. Isto, 10 sekund zadržuješ 10-krat. Okay. Pogreš pa se usedeš na stol, pa isto takole daš, pa mrdaš. Zadržiš, mrdaš, zdržiš. Pa vzameš elastiko. A imaš elastiko doma? Ma, najdu bom. Tisto elastiko, jaz imam elastika doma in pol še... Imam kolebanca. In pol tisto delaš. Tele vaješ tole. Da bo vmes elastika pa razsezuje. Razteguješ tako, pa vlečeš k sebi. Okay. Pa ta ti je skoraj najbolj pomembno, kad daš tako elastiko, pa vlečeš nazaj. Nazaj, ja? Za zadnjo ložo. Pa še misliš, ne? Ne, sediš. Ajmo. Dajte to malo življenje. Se imam vaje isto tukaj. Gor boš šel žene? Je te, aj maso. Ki ti tudi vaje pokaže. Zdaj bom šel gor pogledati to aplikacijo. Glej zdaj. Primer. To je to, kaj me... Aha, to je tisti malo pritisnil, ne? Ja. Aduktor, evo, glej vaje imaš. Pritisneš na njo in ti kaj poveča? Ja, se ti pokaže, kjer je vaje imaš. Ne, no. Evo. To ti je za... To boš mogel ti delati za notranje. To ti je za notranje. Pa imaš te, ko držiš. Imaš to. Te babje vaje boš mogel delati. Mogu biti v fitnessu. Babje vaje, ja. Evo, glej. Ampak to, če bi delal prej, se nam to ne bi zgodilo. Če bi skozi to jačal, vsako mišico, ker zdaj vidimo, koliko je teh mišic. Jaz sem to delal, non-stop, en let sem non-stop to treniral. In pol en let nič nisem delal tega. Ja. Sem se takoj spukal. Tole. Pol imaš... Levo kamera. Odlično. Sem tako. To delam doma, imam žogo to. Imam jaz tudi. To delaš. Aha, to. Prijatelj, to je zadnja loža, kolen, vse ti delaš. A res, to, samo to. Evo, te imam žogo doma, eno je tam v čošku. Verjemi, viš koliko je zajebana. Bravo, golman. Pizda ima pokaj. Glej. Ja. Sve je uradio što treba. Mihić. 8 je točno. Taman da ideš na bankomat da digneš pare da sve pogledaš. A boste eno pauzo? Daj pa, idi ti po pare. Ajde, a boste eno pauzo, 2 minuti. Še 3 minute do konca. 8 je. Ja, 300, ne? Žele! Što je ovo? Znači, to nije naš problem, malo. Fair play. Šut! Fair play. Če nas razum jebi ga, to nismo ni krivi. Drugo je da je 6 na igrišču. Da se pizdi. Kako ga mraza ležerno ti pa čekaj. To. Jože. I vratimo se futbalu. Ajde, nemaj. Kolena, viš, Idu seti, odmori. zadržati. Samo tako ide, to je to.
Kjera naveza? 3 podaje ne naredimo. 7. Njava. Sašo. Šta je bilo, prijatelj? Šta je žut? Šta je bilo? Ono? A baš je nogomet. Ne, jaz imam malo daljše, zdaj. Pa vem tako, če imaš daljše, če igraš in... Koliko je to 8? 9. A je 15 avtomat? Ej, 10 je avtomat. 8 pa 4 minute. Fantje, vse še možno pol ure. Veš, koliko je pol ure? A prejšnjica onih vodila... To je 3 tekme po 10 minut. Čuješ? Amo, igra. Igra se do konca. Bravo. Bravo. Ajde, zdaj nazaj, obramba se formira. Išče se priložil. Prejšnji teden so 7. Prejšnji 7. Za 7 golov so vodili 5 minut. Ali 6 minut. Ne, 5 golov 5 minut do konca. Izpuš. Za 2. Beli. Zdaj lahko začnete. Zdaj imate 10, zdaj pa začnite. Ajde. Ja, čakal sem 10, ko zdaj začnete. Ajde. Zelo kamera gasno. Več moj trend. To je bila Zokijeva taktika. Vedel je, da mu Buras pa Mrazov ne podnose pritisak kampe. Pa s našo misli. Koga? Ne, nekaj sem temu to malo pisal. Jo, Gibi je sprejem. Kaj ga raztegli s tem. Zadnje, čist sam. Ne, sam so vse naredili, kar treba. Kako se jih izigra. Ajde, Beli, jaz navijam zdaj za vas. Ajde, Davor, dej. Ajde, Davor, ajde. Jess? Mihić ima džabe vrč piva danas. Bravo. Koliko je? 10. Taman.
Od tih da ne boste vi ka prejšnji teden oni. Ajde, ajde. Pa da ti na šalmu si šalite. Na šalmu si šalite. Caro, kada vas vije, njime bolo mi obrano. Dvajs! Ko da košarku igra. Zoko spasac. Go. Nije. Koliko ste učitli, ej? Ja. Nazaj, mraz, ajde. Prazan gol. Zdaj že izigranci. Ne znam da li snimam. A? Ovaj masakr. Ne znam šta da radim. Koliko je to? 12, 13, koliko? Aj masa. Mifić iz mrtve ga uče ošli. Ali napravi, se može, je? Imate malo akcija, ajde. Zoko! Zdaj smo, a? Desni, nije samo zakvačilo. Da. Kako zakvačilo? Tvoje je za gas. Englez. Še Englezi imaju isto. Koliko je? 20? 10? Viš kakšen? Od stadive, od
od stative od njega pa kroz noge mu išla pa nazad u gol. Dobro. Kao da zbriš? I to se plaća. Može više na to nismo ni pomislili. 50 eura. Bela ekipa. Može, 50 eura za brisanje. Ovo, gdje je? Gledaj. Ajde da vidim. Da. Lepo sam uvatio kadar. Kako to da zanimljivo gledati? Sam do 10 golova nazad. Možeš malo reći. To kada je gledali to ne reći. Do 20! Do 20! A gle ga on to luče. Vidite sad. Bojči! 8 pa 17. Jaran! 17 čez 8. Koliko je? Naš aplikaciju Anal Seks. Grem to probat, una mi neki nagaja. Možda Una mi neki nagaja. radi za koleno. To je. Lahti to. Sam 628 kila za sebe. A to je neki da ti ne servira, da sve podatke podara. Bravo! Ajmo, ajmo! Kaži da je 0-0, ali... Ne znam kaj smijem da ovdje. Je dobro gibi gol, a ti ne boš tega po sebi. To mi je glavno škoda. Opa! Evo, njim bi dao gol. Šorao se, nema šta nema. Od masa on došao na služivanje.
Tvoj čisto. Še 8 minut. Ajde še. Ti igrat. Ne bom govorio. Ti ne moraš. Ne boš igrati. Moram. Kjera je taktičke. Neće. Koliko gulaš? 8? Nije. Koke? 12. Ajde. Zabava. Kad sam se takoj napali, mislim. Za ta voću dobro igra. Gleda, hop. Dobar, 7. 20 eura da izbriš. Stani Mifić. Stani Mifić. Druga strana, ajde Gibi. Motivacija pala. 5 minuta do kraja. Rok. Roka je bila 7 kuna. Bila roka, nikaj. Nejde, zaviješ si. Se poskršio. Opa.
Trzaj. Ješ, u gošću se uče, stari. Kraj. Gledaj strnicu. Ajde, dečki, dosta. Hoć! 3 minute. Bum! Ja bo to zjutraj zakrožil, vse okrog pa mejlo. A si vključen v te novice? Nisi vključen v tole, ko se oni prcajo? Ne, sam poslušal. Prav, da se to do 2 ujutro. Ne, te vključen. Boš videl zdaj, kako bo zanimivo, ko imajo materijal. Kaj bo to zvoki delo isječke? Samo da on Na YouTube. Channel, ja, res. USB mu dam pa. Naj on dela i sve. Dobro. A zdaj nazaj zbor, a? Muzika. Pakiraj. Pakiraj. Ček.